dragi prijatelji. Slobodan Marković se po običaju vrlo temeljno osvrnuo na sadržaj ove knjige i upoznao vas sa onim zaista o čemu je reč u njoj, što nije baš često kada smo na tribinama, da dobijemo tako temeljne osvrte, a Vojislav Pavlović je izabrao da govori uglavnom o onim studijama o kojima sam i ja želao nešto da kažem. Nastojat ću naravno da ne ponavljam ono što ste već čuli, jer se zaista slažem s ovim što je to sada rečeno i da kažem možda nešto što je bilo, bi trebalo da bude shvaćeno kao nešto što je rečeno iz mog ugla. Ova knjiga bi žanrovski pripadala istoriji historiografije. Kada je reč o istoriji historiografije, u posljednjih 10 ili 20 godina prevedeno je mnogo dobrih knjiga o istoriji historiografije, svetske historiografije, i ovde su neki od izdavača koji su tu pružili veoma veliki doprinos. Ali kada je u pitanju istorija srpske historiografije, istoričari koji su se time bavili u proteklih, recimo, 5-6 godina, napustili su ovaj naš svet. I malo je ostalo onih koji su spremni da se pozabave ovim zahtevnim žanrom istorijske nauke. Pomenut ću samo zaista gromadnu, kaže Dušan Batoković kada govori o Vladimiru Ćoroviću, gromadno delo, zaista ta enciklopedija srpske historiografije Sime Ćirkovića i Radeta Mihaljčića jeste gromadno delo koje se odnosi na srpsku historiografiju. Ali mi danas na Beogradskom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu, studentima ne predajemo istoriju historiografije. Neverovatno, ali istinito. U Novom Sadu slušaju cijeli jedan semestar istoriju historiografije. Juče sam se uverio to da na univerzitetu u Istočnom Sarajevu se predaje istoriju historiografije. Kod nas ne. Ono što je uradio u stvari Dušan Batoković dok je predavao u istorijske studije kod nas na odjeljenju za istoriju, to recimo bilo to. Čini mi se da ova knjiga u stvari, sudit ću se da to kažem, nastavlja tradiciju Radovana Samardžića i njegovih pisaca srpske istorije. Po mom mišljenju, pisci srpske istorije su možda i nešto najbolje što je napisano o istoriji srpske historiografije. Zato što je, za razliku od uz, naravno, ja bih naročito podvukao esej Nikole Radojičića, studij Nikole Radojičića istorije srpske historiografije. Ali jednostavno reč o piscima koji shvataju da se istorija historiografije može pisati samo kao istorija ideja, kao intelektualna istorija. Istoriju historiografije, srpske historiografije, može da piše autor koji dobro poznaje opštu istoriju, koji poznaje intelektualnu istoriju Evrope. I verujem da je to jedan od razloga zašto su eseji Radovana Samardžića, studije Radovana Samardžića tako dobro utemeljeni. I to je sigurno jedan od razloga zašto su eseji koji se nalaze u ovoj knjizi, studije koje se nalaze u ovoj knjizi, pripadaju zaista tom rangu. Osim toga, za pisanje istorije i historiografije potreban je ipak jedan pouzdan i siguran sud. I ta vrsta samopouzdanja koja vam omogućava da kažete ono što mislite. Dakle, to nije puko ređenje arhivskih dokumenta. To je potreba da se stvari razumeju i protumače sintetički i da se da svoj sud. Čini mi se da ova knjiga pripada toj tradiciji. Dakle, ona u stvari ima nekoliko delova. Tu su naravno eseji ili uvodne studije posvećene recimo Bartolomeu Kudibektu, svedočanstvima srpskih pisaca o istoriji savremenika o Kosovu i Metohiji od 1878. do 1912. Tu je uvodna studija u knjizi memoara Pante Draškića. Naročito važan polemički deo posvećen analizi radova posvećenih srpskoj istoriji iz pera Ive Banca, Kristofera Clarka, nekoga ću naravno zaboraviti, Zuholma Zundhausena i ostalo je ona čuvena knjiga Etničko čišćenje koja je objavljena u Francuskoj. To su praktično ključne knjige u nekom akademskom, ja bih rekao, antisrpskom diskursu. Imamo još nekoliko, možda malko, još nekoliko knjiga. Dakle, autor je, pored ostalog, objavio ovaj tekst u Ivi Bancu u ono vreme, kada je, čini mi se, Ivo Banac još predavao na Yale-u i kada su na konferencijama na pomen njegovog imena ljudi bi skoro ustajali s poštovanjem, dok bi u kuloarima govorili vrlo otvoreno da je produkcija
produkcija tog istoričara uglavnom posvećena odbrani hrvatskih nacionalnih interesa, da je to u stvari to. Dakle, autor se nije ustezao da tada kad je ovaj tekst objavljen to otvoreno i kaže da je tako stav argumenta, što zaista nije bila česta pojava ni u svetskoj, a pogotovo ne u srpskoj historiografiji. Ali, ja bih ipak ponešto, sav rizik da možda nešto i ponovim, rekao o studijama posvećenim delu Jovana Cvijića, Vladimira Ćorovića, Dimitrija Đorđevića, Slobodana Jovanovića i Radovana Samardžića, naravno svedeno da to ne bi oduzelo suviše vremena. Čuli smo već iz onoga što je Slobodan Marković rekao da je u stvari studija Jovanu Cvijiću posvećena pitanju šta su srpski istoričari, odnosno šta je srpska društvena nauka i šta su srpske humanističke nauke dale svetskoj nauci. I tu je sada jedno delo, to je Balkansko poluostrvo, tu je jedan autor, istraživač, stručnjak, čiji je naučni učinak zaista primećen u svetskoj nauci. To je naravno Jovan Cvijić. U tom smislu njegova pojava se uzdiže iznad ostalih autora o kojima je ovde reč. Ono što je ovde posebno važno i zanimljivo, da, to bih naglasio, svi autori o kojima sada govorim, koji je izabrao Dušan Bataković, a njihovi portreti su, čini mi se, osobina ove knjige, su neka vrsta angažovanih srpskih intelektualaca. To nisu ljudi koji su ostali između 4 zida svojih radnih soba, to su ljudi koji su zaista slobodno i javno iznosili svoje stavove i naravno za to plaćali cenu, naročito kada je reč o Dimitriju Đorđeviću. Jovan Cvijić je naravno bio i to. Ali kažem, zašto sam pomenuo sposobnost da se istorija srpske historiografije smešta u evropski kontekst? Zato što autor upravo u eseju u studiji posvećenoj Jovanu Cvijiću uočava taj uticaj koji je Jovan Cvijić izvršio na francusku školu Anala. Dakle, u vreme kada sam ja studirao, mi smo učili istoriju historiografije, mi smo to imali u to vreme i naravno da se o školi Anala govorilo kao posljednjoj reči svetske historiografije. Ali nikada nam nije rečeno ništa o tome da je jedan srpski istoričar izvršio vrlo važan uticaj na francusku školu Anala. Dakle, nije reč samo o Friedrichu Ratzelu, profesoru Jovana Cvijića, bečkom profesoru, nego je reč ovde i uticaju Vidala de la Blaša i uticaju Jovana Cvijića na Vidala de la Blaša, jednog utemeljivača francuske škole Anala. Osim toga, tu je naravno i činjenica da, koju je primetio recimo Paskalis Kitromilidis u jednom svom eseju, koji je malo uočen ovde kod nas, a koji pomenju upravo Slobodan Naumović na jednom mestu, baš Kitromilidis kaže da je Cvijić taj koji je praktično ustrojio modernu evropsku balkanistiku i upravo taj koji inspirisao, pored ostalih, i Fernana Brodela. Jer ako uzmemo mediteran i mediteranski svet, naći ćemo vrlo ozbiljno pozivanje, vrlo pažljivo čitanje Jovana Cvijića i upravo onom delu koji se odnosi na dugo trajanje. To je centralni deo knjige Fernana Brodela. Dakle, to je taj deo, čini mi se, u ovom eseju o Jovanu Cvijiću na koji je vredno skrenuti posebnu pažnju, osim onaj deo koji se odnosi na Jovana Cvijića kao angažovanog intelektualca. Tu je naravno i onaj deo koji se odnosi na nacionalnu propagandu u Prvom svetskom ratu. Dušan Bataković je pisac, pre svega, čini mi se, kontinuiteta. On nije neko ko će se razračunavati sa jugoslovenstvom Jovana Cvijića, nego će i to jugoslovenstvo shvatiti kao deo ukupnih napora Srbije za oslobođenjem i ujedinjenjem, kao jedan od puteva koji se moralo krenuti, ali dovoljna jedna rečenica samo u kojoj autor kaže da je Jovan Cvijić tih godina sa odbrane nacionalne ideje, shvaćene kao ideje narodnog suvereniteta, ideje samopredeljenja, ideje slobode, ideje ljudskih prava, ako hoćete, prešao na propagandu jugoslovenskih ideja. To je već dovoljno da mi osetimo određenu distancu autornog pristupu i to je sasvim dovoljno. To kaže na jednom mestu i Radovan Samardžić u eseju i Joriju Tadiću, da u stvari uzdržavanje od prejakih prednosnih sudova nije samo stvar metoda, nego i dobrog ukusa. Vladimir Ćorović, kako kaže Dušan Bataković, gromadno delo Vladimira Ćorovića. Mi smo, recimo, kada smo studirali istoriju, doživljavali Ćorovićevu istoriju Jugoslavije kao podređivanje nauke ideologiji integralnog jugoslovenstva. Međutim, vredne pažnje primedba autora Dušana Batakovića je u stvari čak i to što Ćorović piše u toj istoriji naroda, o istoriji Jugoslavije, o istoriji Hrvata, Slovenaca i ostalih
jugoslovenskih naroda, najbolje što se na našem jeziku može naći u stvari u njihovoj istoriji. Dakle, opet imamo jedan nezavisan sud autora, po strani svega ostalog što je rečeno ovim temama. Metod Vladimira Ćorovića, on smešta negde u kontekst nemačkog istorizma, ali je tu i prisutan i određen eklektički pristup metodološki od Vladimira Ćorovića. I ono što je, po mom mišljenju, opet kažem iz mog ugla, možda i najvažnije u ovom eseju, to je iskaz pred kraj studija o Vladimiru Ćoroviću, gdje u stvari autor Dušan Batuković kaže, parafraziraću, da je u stvari u pitanju od Vladimira Ćorovića etički stav, da je najdublji smisao istorije u onim sadržajima koji pomažu da se razume sadašnjost. Kažem, parafrazirao sam to. Verovatno bi tako nešto moglo da se kaže i u delu samog Dušana Batukovića. Šta je u stvari ta naša istorija, čemu služi, da li ima potrebe da i čemu služi i kakva je uopšte, kako kaže Marko Blok, korist od ove naše nauke danas u vremenu opšteg propadanja, tako je gledamo naša epoha. I naravno, autor, to vredi primetiti, kaže da je verovatno vrh srpske historiografije, kako kaže mladi Ćorović, stari Novaković i Slobodan Jovanović, bez obzira na godine. Biografija Dimitrija Đorđevića, u stvari esej posvećen oživcima i opomenama, verovatno je to najznačajnijih knjiga koja se pojavila u našoj kulturi 90. godine, u stvari studija o ceni koju plaća slobodan čovek za svoje uverenje. I čini mi se da naročito vredi prosto uočiti jedan detalj, a to u stvari nije detalj, kada Dušan Batuković kaže da upravo ličnosti delo Dimitrija Đorđevića svedoči o tom kontinuitetu između one Srbije od pre 1914. i te kraljevine Jugoslavije Karađorđevića i one odluke koju je Dimitrij Đorđević doneo u Drugom svetskom ratu i strane na kojoj se našao. Dakle, tu se vidi u stvari upravo u ovome sebi celom delu Dimitrija Đorđevića u istoriji njegove porodice, onome što pripoveda o društvenim porodičnim vezama svoje porodice. Upravo ta vrsta kontinuiteta, prosto ta odluka iz 1941. Dimitrija Đorđevića, to prosto su bila jedna vrata kroz koja mogla da prođe u tom domu. Ukoliko je želeo da bude veran onome u čemu je odgajana, to u čemu je odgajana bila je srpska, građanska srpska ideja. Ideja slobode. 3 eseja o Slobodanu Jovanoviću, o kojima ste već dovoljno toga čuli. Svako ko je pročitao esej Slobodana Jovanovića posvećen Antisu, zapitao se kako to da jedan liberal konzervativnih, ali i demokratskih shvatanja pokazuje takvu naklonost za Dragutina Dimitrijevića Apisa. I u ovoj knjizi su ponuđeni odgovor. Odgovor nije jednostavan, nije jednoznačan, on je više slojan i on je ovde vrlo jasno ponuđen. Esej o istoriji mentaliteta i značaju Slobodana Jovanovića, njegovog dela za istoriju mentaliteta i ovaj, meni najdraži na kraju, stvari koji zaključak ove knjige, to je studija pod naslovom Slobodan Jovanović, naš savremenik, kako sam to dobro naveo. Pitanje, da li dovoljno što je Slobodan Jovanović stavljen na našu najveću, najskuplju novčanicu od 5000 dinara, pre nego što je rehabilitovan, kako on to, sudski rehabilitovan, pre toga je stavljen na novčanicu. Da li je to dovoljno? Šta je dovoljno? Da li bi bilo dovoljno, a autor kaže da bi to ne bi bilo preterano, staviti ga u nekom panteonu srpske nacionalne tradicije, pored Dositeja, Vuka i Njegoša, ili je potrebno čitati njegove knjige. Naravno da autor kaže da je potrebno čitati i iščitavati delo, ogromno delo Slobodana Jovanovića. I usudio bi se da kaže možda, po mom mišljenju, najzanimljiviji, ili, hajde da kažem, najbolje napisan esej, koji zaista remek delo, a to je esej posvećen Radovanu Samardžiću. To je zaista, čini mi se, dostojno oduženje učenika učitelju, zaista. I verovatno nešto najbolje što je Radovan Samardžić u stvari napisano, jako mnogo toga nije ni pisano, sticam okolnosti. Dakle, uočavanje činjenice da je prvo mnogo detalja koji su očigledno ušli u ovaj esej, zahvaljujući razgovorima samog autora sa Radovan Samardžićem, stvari koje su nepoznate, odnos recimo Radovana Samardžića prema jugoslovenskoj ideji, njegova sklonost integralnom jugoslovenstvu,
kako je propovedao i sprovodio Aleksandar Karađorđević. Sva ta njegova sarajevska ili hercegovačka iskustva, dakle ovdje su stvari dva Hercegovca, Ćorović i Samardžić i dva Beograđanina, da kažemo Slobodan Jovanović i Dimitrij Đorđević, sve to, svi ti utisci koje je Radovan Samardžić upio u tom svom rodnom Sarajevu, verovatno nije slučajno da naši najveći pripovedači dolaze odatle. Dakle, dalje, njegov vrlo zanimljivo odnos u stvari tumačenje te rane moderne epohe nacionalne srpske istorije, to doba Pećke patrijaršije tog istorijskog perioda, u stvari uključu hrišćanstva. I insistiranje u stvari Radovana Samardžića na nametnutoj temi paganstva u srpskoj kulturi, tumačenje paganstva, koji u stvari, čini mi se, propagirano sistematski od 45. pa nadalje po tom sovjetskom ključu. U stvari, insistiranje Radovana Samardžića na hrišćanskom identitetu srpske kulture, na hrišćanskom tumačenju mnogih pojava u nacionalnoj istoriji srpskog naroda, naročito u tom periodu turkokratije. To su stvari koje su zaista za mene bile nove. Dakle, Radovan Samardžić kao osobena pojava u istoriji srpske ikonografije, čovjek koji nije trčao za modom, za trendovima i koji se nije plašio da ga neko ne optuži možda da je njegov metod retrogradan ili retro, kako bi se danas rekao, čovjek koji se usavršavao kod Fernana Brodela, ali nije osjetio potrebu da oponaša metod Fernana Brodela, nego se po tumačenju Dušana Batović ispostavljaju u stvari Mainz učinio možda ozbiljniji uticaj na Radovana Samardžića i u stvari uticaj Vilhelma Diltaja. Dakle, historiografija shvaćena kao uživljavanje. Dakle, uticaj nemačke filozofske misli, uticaj nemačkog istorizma, ne zaboravim da pomenem i esej o istoricizmu. U stvari, ovdje je zaista reč o studiji koji je uvodan. Dakle, nije isto, naravno, istorizam i istoricizam. Dakle, taj istorizam, a u stilu, verovatno ugledanje, kako autor primjećuje, na Hipolita Tena, na Saint Beva i na Makolija. Dakle, Radovan Samardžić kao osobena pojava srpske kulture, srpske historiografije, čovjek koji se ne povodi za nametnutim uticajem autoritetima, koji traži svoj put i koji zaista stvorio osoben metod, oslonjen naravno na nešto što je evropska tradicija i naravno stil koji je zaista književni, neprevaziđen u srpskoj historiografiji, ali upravo je ovaj esej pisan stilom koga se ne bi verovatno postidio ni sam Radovan Samardžić. I to je u stvari esej, kao i esej o Slobodanu Jovanoviću, to su eseji u stvari koji svedoče o nameri autora da pripadne nečemu što je nacionalna tradicija srpske historiografije. Naravno, on bira svoje uzore, ali pripada podjednako svim strujama srpska, naravno, nacionalna tradicija historiografske vrlo izložena. Dakle, to jeste ono stajanje na ramenima džinova o kome piše koji su ta metafore prisutne u srpskoj kulturi bar od 12. veka, od Bernara od Šartra, ako se ne varam, a onda ona od Bernara od Šartra prodire čak i u jevrijsku nauku, gde se kaže u stvari da on je patuljak koji kaže da on ne može da postigne, da možda dostigne te divove koje mu prethode, ali kaže ako mu se popenjem tu divu na ramena, ja ću onda možda da vidim dalje i bolje. Dakle, to ne znači da je taj patuljak u poziciji da bude veći pametniji, ali oslanjanje na te gromade, imate dva puta, jedan je rušenje tih kipova, a ta vrsta ikonoklazma je, čini se, dominantna u našoj današnjoj kulturi i sadašnjoj, ili penjanje na ramena velikana. Čini se da je to u stvari, možda pojednostavljeno rečeno, neki trenutak u kome se mi u ovom trenutku nalazimo, ili, po mom mišljenju, čini mi se da u stvari je odgovor na pitanje s kojim putem krenuti vrlo jednostavno. Verujem da je upravo ova knjiga jedan od putokaza za pravac u kome bi